Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Haki kendiat sengi belala, kata hakasan tarik mentau bena jemang. Kiseng bahalang rengkat kipait ba, kilailom lang hapo yo nongstoin. Banyak keren bat penpau kejing persya, halor kejing penkeriak no yo Arun Kumar Kembavi, kum Deputy Commissioner jangka West Kars Hills District. Hakani kejelang, hakani kesengi laidon langru, kinong ilam jangka seng Civil Society Women's Organization, nakatma urang li ujuki kibala penpau kejing persya jor halor kejing penkeriak no yo Deputy Commissioner jangka West Kars Hills District. Da keba penpau ru ya kadau jangka kejing persya. Da keba ongru bau Arun Kumar Kembavi udai Deputy Commissioner batrikam ba nakabanta banura ya kejing mentoy ya kipat ba ubadang trikam hakani ke district dang sistem arbanai menta. Kalau kai kebasyai halu kata-kata pakajing trikam keju kabalong transparency kamdon kanu kebasyu le lenden kabade shule tang hat kamun kabati tang takatu kani hendai ule le ya kai daga jingshai kamtame ni negale ke jusomla ni yeng bagi persya jur ya kai jingle jonga sarkar MDA but kamtame jogi katu kani ki politician jonga West Kars Hills kadang ke jingmi yang di social media ba kini kikan hon ki bawanra ke public meeting hari ke por kini tang kikan hon ki besya dekhar kini tang kita kikan hon ke bakat pakiwi kiseng bang lari kita kiseng ki berkat ya ka baha kalang jong ke imla ka salang hari ke por kari ka kasih janjia kyo begini yang ki ka ILP hari ke por nongstoin pot hari por West Kars Hills pot kira kersan kata kali tak nia yap jongno lari kania politics jongno kai gani hato kamri kita kajing kai ke waslenet kajing kali kalong kai gani juba babi ki pai ba ngiram kami bi ki pai ba yang mana kita berkuat berperang di meeting kita tang sambung perangut arut laingut harikan mau kendong pensrat gidon ngiram kajing kesan nak kisnong ki bopher pi ki badan ni next camp so katno kajing syai juga dengan nongstoin hagin isni bat kipor yang bagi yo yaki officer kibabiang bat kibabek na buta kabaha kamian ladang yo da utau nong yalam lani da utau head jong ke district ubani ukhasi ubanang bang kren de ktien ladang bom trekam kai ga jing toy jungi yo utau ba nang bang kren ktien ri bokam trekam re lagi yo utau officer ubala de ktien kabagi kren kadang no pre kajinga hanri ki kam ki ya ba shakmal kata kali kecik kuat kacungi ni kuat yang no officer om tang yang DC ko belong menyambut kawan bang ni kuat yang no officer bawan apa West Kars Hills ba udoi belong watri ko watri subah kata kacing wenno jong tau klik jong district Klempor kadai kacing pen ken an but mangama phi ni ban ai ka khti ka diang khti ka mon ban kersan ya kita kiba persya ya kani kajing penken an ngatharai menshwa pidon UDC neuklik jong kani ke district jong pi babat kam la kanu prasna hakajing shisha ladangi kwa ya kajing sensar ka bakoi ka suba ya kajing penyat ki kam ki jam jok sarkar jok ki patpa ka babet ka berhenti ni diban yo yaki officer ki babat ya kakam kat kum kapor balabo kim dei ban tam than ni kisnam namar teng haba pisngo kumudeu khon transnil ase pibo sa hajo yuta ne ye itai brio Hadian kini kejelang hapo headquarter jangka West Kars Hills District Hanongstoin henne kesengi pat ka nyotrek jemang ki katto kat nengot kinong susnong jangka than Nongstoin West Kars Hills District rengkat kajing senran lang jong kinong ilam jong kiseng balang kilawani kendo sayau menteri rangba jong ka sarkar jela ukondrat ke sangma hapo ka kamra trikam ju hamen sekretariat Shillong hakaba kila IT ya ka dorkas ban persngau ya ka sor jong ki halor kajing persya ban penkarya no yo Deputy Commissioner jong ka ke district u Arun Kumar Kembavi habai keren par berkinong pathai kubor hadian kani kajing kendo yo menteri rangba na kaliang usamla wan phai lang dekhar ulai thu ba halor kani kapang na kaliang menteri rangba uklem ai kanu ke jingkular henry ula ong pat ba undang bisar bnia shua usamla wan phai lang dekhar ulai thu ru ba na kaliang ginong susnong jong athan West Kars Hills District kontop na du kirang ba snong kiseng samla snong kilong kami long kpa ki persya jori kajing penkriya no
namar baki yo I ka jing trikam jo u kilong ki jing mento ya ka than hi borok kowe Kajing tu kajing kalong ba halor kajing syak transfer ya dia Deputy Commissioner Joko West Kasir Arun Kumar Kamhavi. Te kali kata kadau nakaliang jongi ngiwan banyak kendung Chief Minister kali ko. Ba nakaliang jogu ro abang ya grand bedu ba ilapai bang kular bang di kajing dawa kajungi bang iwan ni kalong ba ban pensai pada ban bo ba makatem ke ba ka jogu dang datang apa khasau benai. Di Hendrai tang khasau benai la transfer no. Dekat ku baje kan jungi bon Chief Minister tahu wong asnya dari tabakan kesoka kadon kam ringi dingin kuai ta nama ba ngiri bembut kan kum girul ki anjan dari kum no la susim jubolen de kata ketika bagi keren batu Chief Minister pihak ki khasau benai ya ka jingdon ka jungu hapo nong stone kum ka headquarter jopan juga West Kasil ikam ki ba bun bau la le ka baning kong ka ba ngakwa ban pau hapi ki media ka long ba ka jinglong transparency ha ka jingkam tu kam tu ja pi le phai shi ki bat la dang page ki ni ki pol la da shab ni ka jing tu kam long ka ba ko kata kata sakut no pi kon exam ha ka arajar nrio result ya kata kata tes au arajar shpau di nang tapat la sakut yang sada kita yo teng ka do ka por bagi postpone wat ya ka post not interview ro kadi ka jingjia ha ka por jo ki katto kadi ki officer lawan ban sinshar ya ketika district ka jongi lani ki bawan ban pe dan ri ha ka jingwan ka jong ni menta ka long ba ka iki ba flash ba depo ka social media teng ki online ya ki advertisement ro ule online bala ban le online hadin ka jing tukla jo katto kadi ki jo ki NGO ban le ka offline ro ula bo de kata ngai pen ya tri lang ba tabadan katto kadi bang ba umla ban le hari kaktian kamsam thana unubar haka gini ke haka jing yaki jongi mentaban penne ya uni chief ya uni deputy commissioner ro babun ki rangba shno ki sodar ki sebrong ki samla ki krishan yangi ya ai mesti yangi wa menero ki babun ki wakwa na ka farmer union ki kwa bani don kat ngi lagi sel ki kwa bani don rapat ngi ada nginwan ngi na bani orum baro ila ban bun kwa DC balong ba kosong betri lang bi oh nang taka development ngumri tang kata tungkam tungjam ada kalian juga development open development pun di benda West Kasil bila tiap baru misal asap nang ni na social long ke amba West Kasil kurang sadin do adu kata-kata dari kajingwan ka junggo menta ko kalong ka iki kajing hikai yang iki samla le mentang i bakan nang syai di kajing keli juga ya sarkar menta kalong balai fishim no yang ni flor dia boleh baai kajing syai bakwa berpersyai apa kimi men syai ang kata ka West ka sa ka jingdo pa yo officer ko biang balikin kajing balik fishim no le mentok dan nanti his nama khasau benai kita kata dia